Bener aja kele. Kakan dina apa bungkus ya? Kandi na magan nyaman ki magan telok mungkos kok. Iya pakun senyaman kak cara dari korokan saja ngan ro cika. Minum apa? Beda apaan? Beda es teh, beda jeruk, es cau, beda Seruk pai. jeruk. Yang anu gura. Mau tinggal yang saja ngandek. Lemak. Ini. Ya. Media. Walaupun kuas kalau member kita bini. Telok, Kalau cek cicing po. insya kalau kita lole Roma tang bini tang anak yang kok. Nah iya iyalah. Telokan kan? Kalau Anu pempek bi dong je. Ngihun beda. ya bembeng lemak, dongo-dongo lemak. Ya. Ntar ke baru, Neng. Boleh apa di sini? Boleh apa? Oh, rojak yang ayo. Duh, aja macam mana Hasan, macam ding. Lu kayak kata nah. Be, dama be. Entar ke barung meli rocek. Kaki jentar kambale. Ntar ke barung rebe melerocok ontal. Ba mayu ngabareng. Engko meli rocek ontal giyang. Are, are. Ya kak. Berapa lah api? Pak bolo belu. Nah, karena lagi. Cik benjang. Lorot, sedekah aja. Langkong ya. Yuk. Deh, diku kan tak boleh. Oh iya. Ya. Apa ping? Meli rocek ke bi? Berempang. Dua. Kung kosa ikakan dina. Ya kakan dinna bi. Aja. Oh iya, Mbak. Dina acul apaan Dina selain rojak ontal? Bada pempek, mihun, dongodong, es teh, jeruk, cau, bicas jus ya. Pempeng bayin Mbak, lemak, pas jeruk 2, es jeruk 2, ya. Jetok bayin Mbak.
Solo. Lu. Jagoan. Oh iya bi, mun rocek ontal jadi ada cara nengakan. Jauh, engkau lo tahu. Ada apa? Lo tahu caranya saya makan apa, Bu? Oh iya, dia. Anu tadi. Ada dari Mbak. Ada biasa, Mbak. Ada rumah kaki saya ngarocek biasa. Cuman tambah kuana beri ya. Kuana sampai ero yang lawan nan takut seternak kaki. Biasa tambah mihun ya. Dah iya. Ya. Iya. Iya. Bingkoknya ku keng ungkuk hangangnya. Anan yontal ru. Iya nja, Mbak. Oh, yontala kaki belakar keng apa sih yontala? Oh, Tambari boleh ya? iya padalah. Pas saya belum nyaman beli boleh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman. Nyaman nang kuro cik mereka. Ya dah. Oke. Nyaman. Nyaman. Nyaman ku tuh yan. Bisa abali boleh kan nak ya. Sama Gus. Yantar ke baru re. Nada ambulun. Nganu apa kena panas bejeria? Liaro cek jadi nare anu bos. Oh ya deng rumah re. Iya. Oh bener ngomong nyaman ongku lah kar. Masa bos. Ongku re. Bener ngomong. Lagi saya jual datin. Tak jenguk curo bos. Super Mas Pak Le Gus. Berarti lakar tunging orang bos lakar saya cuma lakar cek ratin lah. Abe lebih nyala nang sebeleng ring lauan ring deje ne. Aduh, siang sampai sore. Aja lepol lah. Ibu setiap pola hamil loh. Ya mana selena bos. Mun kerojeng kok tapat ya anu lakar kayak penasaran ke saya jual iya. Oh, saya suka. Iya. Ini ngomong lakar super. Tapi nongku lakar. Rojeng ke lakar nyaman aja. Abe apaan boleh roje talontal. Nyaman nongku. Rojeng kotal ya. Iya. Yang super lakar lah iya. Minta dilambe jar kok lah iya. Suka ya. Iya, ki buruan jo. Kayak ngeramit do lakar. Ya mungkin dia tak kok tak mil loh. Sini apa kok langsung ke saya. Langsung, tak tahu dulu. Tak lo tujuh itu. Dinan tenar kok lu dinan. Ah, hilang kok kita ambil lo buru Oh, nanti. iya. Lah ya. Iya. Langkau ya. Iya. Rojeng ke mana le? Ada. Lo tak ada lah. Apa? Tadi gelak kaki. Tak milu ya. Ada ki ya kak? Ada sekali ro. Ada. Rame di gelak. Be. Marongku kok ibu rambu di naria. Munta anu tak tak milu kok jang. Deku beli boleh ya. Penari muka. Anu bay, tani ese bay. Siapa? Ya apa bay? Jauh. Enja seleb bay. Paling penting jeleb. Magi beli Ese beri ya? apa? Beri tak apa-apa. Ya. Soalnya magi beri bagus manis. Mi bisa manis kak cereng es beriur. Bakun semanis le. Soalnya semanis ibu di kakek. Kang lo beda boy kakek kak. Aduh. Celep ongguan naria. Ingkaro ros kijeng kok patamnya loh, payau. Deku datang boleh ya. Deku beda kapi deku. Kalau sore kaya sedih kakek malam kelu. Ilale, komolia. Berapa ingat ya? Bisa karo aing di sini kak. Semakin nimur pati lengal ABC. Iyalah, mendet dia. Iyalah langkong ya. Ya. Launan ya. Oke. Le,